uyagcwaliswa okokuthi wena uyindvuna ngokusemthethweni ebukhosini basemfuleni nagugu lamagadleni. Leli-ke vele njengoba basho labantu abadala nasomhlolo itokuhlolela mbamba uma utohlangahlanganisa akuhlangahlanganiswa lapha wena njengoba shito makwakho nangidive mlalele kakhulu futhi ungaqweshi kuye ngoba uma ngimuva teluleko takhe lijalo elidzala lelitoloku kancane kancane likumunyisa ngoba wena useselijalo elincane mala namuhla somdzala ngoba wena senguwe bakwalesizwe njengoba bashilo badzala bancane benteni bayathakatha ngakho namuhla. So kungako nduna yenkosi sithi thine buya siyibambe kona kuyashisa-ke lana akusika gogo wakho lana lapho utotetema khona kuyashisa kuleli lasemvuleni kungcono lolo kunye kwebukhosanyana bayalala labantu babheke etulu ngoba nje tiyalwanyana noma ticojwanyana lana kuyashisa la kusika gogo la kuyashisa ungangena sikhanze sosibambe ngemawashini lapha etribal kuyashisa la. So sicela nje umoya wokukholwa namhlanje mane bakini basukume nemazulu akusekele.